Ovo je Ford Mustang iz 1969 godina. Potpuno originalne, bez nikakvih dorada. A ovo je Audiomanija, studija za zvučno i zvučnicu izolaciju automobilja. Mjesto gdje vaš automobil može dovesti do maksimalne komfora. Bilo da je nov auto kak ovaj, ili auto koji je napravljen 4-10 godina. Ovo je velika epizoda o napređenju starog amerikanskog automobila. Naš zadatak sa ovim automobiljem ugradnja novi pojačala i novi audio za ceo automobil. Šezdesetih godina u Americi su mnogo voljeli snažne automobile sa V-motorom. To je bilo zlatno doba autokulture u Americi. Ovaj auto je pravilen za mlade, za ljudi koji nisu htjeli da plaćaju sportski auto, a željeli su brzi auto. Pristupačan, brz i praktičan. Da, danas ovaj auto baš i ne možemo nazvati pristupačnim. Pa gledajte dužinu ova hauba. To je ne klasični muskulkar, to je radonačalni klasa ponikar. Duga hauba i kratak zadnji delo. Poslije njega su došli, nema znati, Camaro, Challenger, Barracuda, ali prvi je bio on. Pa gledajte ispod haube, ništa vas ne čudi, možda ima pitanje. Šta je ova? Kesa za transfuziju, medicinska grijalica. Sjećam se takvih kesa na starim mladima. Čak je u Moskviću mog oca bila boca. I čuo sam da su to radili u inostranstvu, ali vidite tu u Mustangu, baš mi je prijatno iznenadio. To je bio jedan od načina da ovaj auto bude pristupačniji kupcu. Передnje sjedište nema podešivanja i nema ručnicu za obaranje za zadnje putnike. Pitao sam u vlasnika koliko je ovaj auto udoban. Nažalost, vlasnik više voli kraće voženje jer se čovjek stvarno umori. I sam pamtim naše lade. Putovanje više od 5 sati bilo je pravo iskušenje. Ali ovdje, za razliku od starih lada, postoje nasloni za glavu. To je veliki korak za bezbednost. Ko ne zna, kod udara od pozadje, ove stvari dobro čuvaju glavu na ramenima. Zadnja klupa je odlična. Reći ću vam iskreno, ovdje se sedi vrlo udobno. To nije dvodeljni BMW gdje su zadnje sjedište više za ranac nego za čovjeka. U BMW-u biste sjedili bi ovako, a ovdje sedite ovako. Zamišljam себе 1970 godina, u ruce cigareta, pivo, ako u putniku ovdje mi je stvarno udobno. I još jedna odlična stvar za komfort putnika u ovom autu. Zadnji prozori se spuštaju, hromirane ručnice, hromirani okvir stakla, baš stilske. Odmah se na ovakim autima primiti pažnja prema detaljima. Avionski ručnice za grijanje, prekidači za svjetla, hromirana ručnica menjača, hromirani brisači, hromirani retrovizori, sve u hromo, čak i okvir prednjih stakla. Gledajte, upaljač i pipiljara. Stilj, hromirani starter i mnogo hromirovanih dijelova ispod haube. A najinteresantno je ovo, ručka za otvaranje vrata. A jedno što nije u hromu, ručica čoka. Nadam se da ne treba objašnjati čemu služi čok. Je sam vidio da mladi već ne znaju ništa je kaseta. I da bi postao još bolje, ovaj auto je došao kod nas u studiju Audiomanija. Počinjemo od kablova. U autozvuku ima mnogo pravila. Dobar kabel, dobar zvuk. Kablovi su veoma važni. Moraju biti debeli, bakarni i dobro presuvanje u svim spojevima. Akumulator je naprijed, a pojačalo u gepiku ne smiju izgubiti ni 1 volt. Zato ne uzimamo struju iz kutije osigurača. Sve mora ići posebno. Minus može sa karoserije, ali smo minus doveli posebno da ne opetrećujemo fabrički kablovi. Kablovi pravimo sami. To nije gotov komplekt iz prodavnice. Sami osmišljavamo koje će proći kroz ceo auto da ne pokvarimo izgled salona, gepika i prostora ispod haube. I obratite pažnju, sve kablovi ostavljamo u zaštitne navlake. I to izgleda veoma lepo.
Pojačala su povezana i smještena na praktično mjesto u gepeku. Dva pojačala. Jedno za zvučnike u kabini, a drugo posobno i za subwoofer. Da, u ovom autu će biti subwoofer. To su narodna pojačala Hertz seriji DP. Klasičan AB klas, odličan zvuk i dobar snaga. Da, veće su od modernih D klasa, ali odnos cene i kvalitete ih čini skoro nezamjenjivim. Ako vas zanima razlika između A, AB ili D klasa, pišite u komentarima pa ćemo sve objasniti. U ovom auto će biti subwoofer. U većini sistema zadatak subwoofera je da dopuniti zvučnu scenu i učini je potpunom. U ovom slučaju napravili zatvorenu kutiju, koje će tome dodati i malo karaktera, samo malo. Ovo je Grand Zero 250. Odavno volim ovaj zvučnik zbog mekog i prijatnog basa. U zatvorenoj kutiji njegov odziv i brzina su odlični. Ovaj zvučnik je dobar i za rap i za elektronsku muziku. Po mojem mišljenju, zatvorena kutija je ono za šta je stvoren. Iako su ga po brojkama radili za bas refleks, impresivna je rezonans frekvencije od 27 Hz. I upravo u zatvorenoj kutiji joj je najbliže. Pre 60 godina nisu mnogo razmišljali kako će auto svirati. Zato je fabrični ovdje bio samo jedan zvučnik ispod šoferšajbe. Mustang je jedan od najviše tuningovanih automobila i neko je pre nas već stavio dodatke u donje doje salona. To je rešilo problem, ali ne do kraja. Pošto je sav zvuk dole, vozač uglavnom čuje samo desni zvučnik. Mi smo napravili podijum za dodatne zvučnike ispod šoferšajbe. Twittere smo postavili tako da zvuk ide u stranu, odbija je od stakla i pravi stereo efekt. Tako smo podigli zvučnu scenu gori. Tu smo postavili i srednji tonac i povezali ga preko krosovera prvog reda da zvuk bude puni i sočni. Ostao je završni korak. Podešavanje pojačala. Zahvaljujući subwooferu ne moramo da spušamo glavne zvučnike suviše nisko. Ja bi ih podvesio da ne idu ispod 60-80 Hz. Tako im je lakše da radi i dobit će veću snagu i bolji udar. Pojavljuju se punch. Suv, brz i čvrst bas. Sve ispod toga preuzima subwoofer. Dobijamo puno i uravnotežnu scenu. Twittere pod steklom smo otvorili oko 3000 Hz. Tu sa Audison AP1 i odlično rade na tako nisku frekvenciju. Zvuk neće biti previsok i daće nam dobar spektar srednjih tonova, što podiže ukupan kvalitet. Znači, tema spektra frekvencije, šta je naše uhu najvažnije, zašto i kako to biti, to i veoma zanimljiva. Ako vas to zanima, pišite u komentarije i sve ćemo ispričati. Sada je ovo idealan Ford Mustang. Njegov V8 motor zvuči drska i pravo, baš onako kako treba da zvuči klasični amerikanski auto. Zvuk motora će okretati prolaznike na ulici, a zvuk u kabine će oduševljavati vozača i putnice. I sada kvalitet zvuka sigurno dodaje komfort ovom autu.